watukufu wanzani kaonga abduga wa matangazo ya hele Daula Tropic FM leo premier tosa na salamu do za hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimendeleni arjiundao osikwalewe inu haruma barnamaji makhsusi kaonga arjo umombini sanyu kaya leo le 1er juillet mwezi 2024 ya Juliet siuma biani ka kozi jo jazz jo ka sirini kozi jo tsatsaya studio kavahir ze micro za Tropic FM gazi pepe yao hunu restaurant Wambe sinima de Alliance Franco-Comorienne asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu audio ngasunu kapitali ngoni ngasina mada mbili ikaonga jo utekeleza makalma ikaonga jo kahashirio sonima wana wa Komoro asibabu si wana wa Komoro mambia kana uvulie bonsi nyandu ikanga bonde au marengeze dhamana za he daula makatinda nuwayo ikaonge mkinishi hao amzamoni ke daula ngehezi wao sikwalewe ngabo baadhi ya mboka bajandi hapa si swa daula yode mada ikaonga jo dhukuru itendeze haruma wa mpango wa hatu ikaonga jo site wananyaswa habari za Komoro site ikao ni udunga matangazo ni upartage matangazo si ufanya hazi bazima na sinanyi sitinku ni tukufu nana wandu ikao urenga mdogesho bashina mina madame Ben Swahiba alfamzem baba wa Komoro actualité habari za Komoro site ikao sio hifadhi Badruddin mwanzishi jimla wa hele Daula Tropic FMD Kopla Marseille Madame Ahmedi Kiro Mananyasi Sule Big Telecom Marseille ya pour malijila unkazi kangu jondo Marseille ezombo rumia zinu miongoni mwa wanadamu kangu wasaidia grand notable Abdallah Ali Najim grand notable Alimba Bordeaux grand notable Abdullahi Maisha Marseille Mama Ilma Paritina Amada Swalihi Paris Madame Docteur Dada Marseille rima benu kange nyao ndizo wa Komoro wajoshelewa hau karichi shang dizenyabo zilengao haruma zenyi pando uka emhu wa daula fakhama rais colonel Azali Athman bujoko hanse serikali wakati nushashiba haruma zile ra usiku mwizi mwaha Allahu alam shanga rambao hizo kao ndizo sisi rizishia abodo huo ni saukaya colonel Azali Athman ngarjo shelezizia ukaya ensi ketutaha baadhi za serikali ensi ketutaha voti ensi saileme wana voti ensi ileme wana serikali sto reponde shangari ambao kaya leo na bakae serikali ijo toa ze shida za wana wa Komoro homiesh ho hayati wa ho wana wa Komoro ikaonga amini ukaya emahamitsanu ikao do yabira ngabo wakati kao mwana mkomori ujuziso katuye shehe namna ya ladhin Colonel Azali Athman fakhamat rais al-Aqil Uthman Azali kujahimiliwa ni wanadamu ikao wafanya o siasa ama wandu ikao wa ukaribu nao si uzamba ukaya upepo wa mvua ya husi karna ushindari reonese pouvoir yao ikao Mwenyezi Mungu wansiza ze dalilu ngarjo zitwaba dalilu ya handani ngarjo wanisa ukaya wede mwinyi wa jana university ya Komoro katamba wede mwinyi bandia mrehemlo Ahmed Abdallah Abdurrahman yafarikiana ne dunia yafanya legao ya kazi university wana wa Komoro wa Juha Habundo na msomo President Ahmed Abdallah Abdurrahman Hanse Université bandi Hanse Université huja hurenge badala humdungu harma Université ya Komoro shangio hamaka hiti zila wafanya zimenye hazitawa na wewe dojo kambaba wabili wa Université ya Komoro ya hele tumo la huwa na wa Komoro haukaba jamada Abdallah haroha
universite hiyo ya marunku ikansi maha ya timu 20 kabaja ka universite ufanya kudeta en 99 ujana universite. Shukra universite hatu ndio nda huu bana Colonel Azal Athman universite ya hao ndio nda irondo adaka ndaka nezi ya hao rangu 2016 ataijei waswili emakatinda nuayo kozi jo huja zijo ka sirini kozi jo tata ya studio ka dhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao unu restaurant Bombay asihazia uhusi shwari hau hadile ladhmuri mikenize haki za kibinadamu. Professeur Amadambaye kango jimro singani ngamu toso uheya banu chaque gouvernance tosa na sala na partage mission nyimjoko heya universite rango wakati wa hezi ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ezi yo jitanga inezi ya Kililu universite ika njema ikanti fungu bandi ya hufanya passation 2006 pardon na wana mheshimiwa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hanganya universite yo yende hata Ikililu haja hairenga amtongo ni sarmezi ya Sambi ukakele jeshi lilibwa bahi warumishi wa universite otoliwa na dema professeur wala ni shao wana Rais Ikililu son excellence haheya kajalata edira universite yunganyi wabo wana wakausoma ema professeur no warumishi kangwa warumisha warume daula abaha waroha haruma iz universite na wewe de mbaba wabiliwa universite amma rangunga webanu mtu amine kagota na bai engo zijuo universite irendo adaka ndaka ngaba usiku raona wandu ndawe daula ijaipua zenye shuru za hoana ze droit zikaufazi hikume tijina wandu warene koti rijibiwa baila do siku universite ka ujaire mebonti droit zihizi nane ne ze droit za kayabo zikahulibe mafundi kwezi Saidina Rais zikahulibe mafundi zikahufanya haini hazi zakahoda honiho ngeo wakati yo daula yirajoute emba hindu ya complete ili ma professeur maalimu waekeza wenzini wasomisa universite ili wanikiwa eshahao ani ze droit zikahutsongesa ndongo zenji zikahufanyisha usonima le daho la universite amma mal asas kwezi mheshimiwa Saidina Rais le daho lolitiha le dahololi wamba bonsi le dahololi remwa msindano universite mezi miraro nga wando atsahe kwa Jackson wa Riyadi honko deni wa hisa wa juso mhono zote nizo wa Komoro wa lidao wakahulinda imakatiano na we uhabili emergence huonesa ukaya ngebidi uripuengayo wede mwinyi ya universite inu baadi ya Ahmed Abdallah Abdurrahman ya ikaza ujahu idunzanyisa Garendo rafete indépendance ya mahamongo mine na shenda 0 fois 0 est égal à 0. Kamrehemu wazazi ne bakadre kawale kalima linu ngaljo sheke wandu watiti mbabititi shanga mlambo yode position ya hangu bibi ngamrehemu mzaza hatu zaina mdere yakauja kombo yesheswasha maore ya shinike ya Mfaransa usemi babana ngamwarehemu mahalamliyo haina mwahe kangamina muonga mjombeshani Fatiha na wana wa Komori wenji mba aminiu ukaya shesiwa shitukufu shamaore wosharengwane Mfaransa shisaidia letumo shisaidia ani ho hayati wa hem Komori sirehemu wanadamu wao ngamsubuti na beka ya mahamongo mine na shenda yendo ya fetewa 0 est égal à 0 ngari aminiu zinurambao feti zitona hata mafaida feti zitona hata mshindi feti za mjikazo hehanywa ikao kasulo lana
ni mahala ikao do zenti zendao et fête de l'indépendance yaha unuma remaha ya bira 0 est égal à 0 si Tropique FM ngarzamba oba fête ya rawa umez independence yake independence ya rawa hiza Dago siku ya rengwa independence itona hatamba trace yanti shado mjikazo huka Algeria ngena huria baturabe hehanyo yusidori liyo tosa na salamu doza hanyu nyondo kanga mdungao ya matangazo ya Daula Tropique FM la station du soleil gari mbushuri au ni khairi na amani na usalama zidaula za kansi banu mtukufu Colonel Azali Athman rais wa daula kanga mjo uheshimu kutina bezwe makati yanu ya ufaria mbamdu itoka kwamba indemanda ya msu wakomoro wamba sami na otwana bandhi ya wakomoro wamba kuja votewa bandhi ngabo huvotewa sisi Tropique FM garamba wede mu wa daula shakutina bezwe ya mru makati yanu utikubali ufaria mru wandu ikao do kanaona o haruma zezi zabira heza daula johurwa wa mipaka johobali ya hishma ireponde izo wakomori watsahao heza daula heza wanadamu wenza imani benti koza nge kozao zote zizo johonesa ni wenye sécurité ya Komoro katamba sécurité yo gendarmerie jeshi la hatu ngabo wanazijana wajoka yabo arma sécurité hiyo ikawe kaka mtuonesa legendo ni haki na usawa wa henti maudu kamna ukahazini bebadili hadaula yabo na bonga merite mkensi haruma zihazi hizo daula yonge jo uhisa Azali Athmani Colonel ngujoroha baje rais mraji na yabo ngabajo karankuini mitila wa uzamba ngamrongoze ma jeune ma officier ukaya utitola wemdulo na mahamongo miraru ulo officier bejayezi yabo haukaya ngabajo ko karankuini na mlekeze NC mlekeze sécurité izo nizo sisi randoro onese si Tropique FM Shayehimbu numsajaja na mronise ukaya e sécurité nganyinyo monise transparence Mheshimiwa Fahamata Rais Colonel Azali Athman dari hombele yao serikali ijo toa zenzaya ijo toa shehida ijo heza hazi ijo utowa taabu za lapitali rangu 2016 atajondo haba mfukari ngondo wakaze maha mitano na riwazi mfukare 8 shenda 10 no mwija na 4 kama na ujahezi aruma sheitwa shangazija nzuwa ningo ndo warenge warume maha 10 bao mwali warenge warume maha 10 se dalilu nazihensiwa renga tafiti wanadamu ngaranzawe ka Colonel Azali Athman hede mjini ya kubaliwa ukaya humuhahe hakawade muwahe daula na imana hizo pia balo wanatawu leo jaule do wandu wa huzingiza kwa tufanya kwa jafanya kwa tufanya wahambi sandrabo garzamba ukawahambi sandrabo watahe makatkati yatona numero neze vitri teteba ani abani munda bala gari hunu Komoro litona numero bale ujoza mru muata
ndare memruhula yafi atawenza njaparo zionami das yode pouvoir ya hoa na wakomori makadri walio wansijibanu haini utona gari haini na gari utona numero bala bobatso pare harmo mjwaez yo babata pam 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 klaxon bala wala mrumhunga nzabire ليش هذا université ndezai ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tsatsaya sojo kavahir eze mikro za Tropic FM ngazi pepe ao asihazi au husi shi wari hau hadile la dhumuri mikenize haki za kibinadamu. Watukufu, wanza ni mdunga matangazo ngarioni sao hamada ya vili rirehebanu besina ulacha wakati mtukufu Colonel Azalathman ngondo ya hezezi ya hai gemkinisha ukaya zera aiza hai ya bali arme sirkali inu hari sirkali joko enda ya lekeze madepite ya hunde majorite ha yoti ndi wa Komori watahao Komori wale mwana voti ikanga ubavi ya hao wenji watuzu kubali wandu wale mewa Sayyidina Rais kairi ugarde madepite wanu waliyo ikaw haini luaja abo wambewi oui retire se vote za madepite jo fanya arama nabo kartina mwenje nsu amini kenga bo mwana mkomori hauma hala haubavu walona baadhi ya wandu wengi wajokana confiance za voti se na bonti jubana nsu amini opezo matso hangu yeli ni wanao nsu amini nsu amini ekeyo de barnamaj ya huheza serikali yili bajeba ke majorite ya wa l'assemblée ngawe nao bangu 2019 ataje onde habaha uaminifu wa voti utawa Sayyidina Rais bonti jubana utawa ranguze seni rangu wandu wa sharia pia baadhi ya wakomori waboka na kabati na abo kabati mrujoshinda zie ke kabafanyi havoti kabati ho mijini hao ho mirani hao kabati sheikado aminifu kabati na nyonu kawa mdungu ema opposition usikumjo hisi ya opoza ambaye opoza ngwendo aruma voti za madepite uo mwizi zedalilu nga mjozito wamba kwa jakubali rais wa daula kahavotewa wamba kwa jakubali ukaya ze voti zibiri hena mna ladhimu wamba ukale jeshi la Komoro warenga ze voti wazinika Colonel Azalathman bae kamuishi ya bomaranya wa Komoro opoza emizire ndawo yo kamdo baba isi wate opoza mzima wamba kanenge depite nenge opoza uo mwizi ngamreje ya marara kamuishia mana utu 2025 bwa Komoro ngamjo utilo haruna hazi na ziara na mbio mdiwaze ukayati wahani mdiwaze ukaya mulizwa nsoholi akana fadaska juzi mdiwaze uka kilo nyama nge fora shiwi mdiwaze ka kilo ya nsoholi akaufa ral mongo minani wasuli ral jana na mongo wenda gamjo utilo haruma ziara hizo mdiwaze ukakabati ulchoda mbahiro banu wangaliwa unkabati la pitali mdiwaze hizo baheka muishia voti za madepite nishia mdhamana mzima wa opoza ngujioneso kami opoza nguhoneso kayo opoza ngwendo endea ke assembly ya opoze ya daula uo mwiti
kidastur na uvulie bonsi ni mwandu makaurongo abantu watukufu anza makauhimilie daula ino haruma makalma na muhimilie abaha mfanye wasuya nratirense mruwa hahe ikatolo haruma gouvernement ya bobahi na muhime mshangirie daula ijoko heziwa kwezi mheshima Colonel Azali Athmani rais wa daula kutina bezo ya ufari ya mndu haruma verajinu wandika ukanaona o warambua wanase bawahu nasa nyongo wenzia ça c'est la Tropique FM, la station du soleil harumé 104 MHz. Nyongo wenzia Saidina Rais hansi mwendo mwema retrete njema ekemanda ihisa aukengazi jayinu engazi jayinu wo hanza yes wo wachwai nema sio wasawa warambua abengeri jo tafadhali kwezi mheshimiwa Colonel heza serikali ijo reponde daula na itiso na action kartuta conference tena kartuta ma conference komor kotsa conference na mabunjilio mumijini na uswalize juma umijini ukawolano mi waziri ngarswali juma yosidwa komor watawa komor ngwaduzwa watabia hao ngaranzo action Joona waziri mjini hao katusubuti aheda afikira mebarnama jangu sai kaza kifu banu sibendeni mlatseni wakati nurega dakika kaonga jo ruhusu nrudi ni wanise kanyoru kaombala senrabo mwanzo mtsengele muwa he daula kari ngabantu mfanye coalition mheshimiwa kutina bezo ya coalition ya parti hunu kabati parti e parti liyo hunu yo hamba parti juwa waudo alo contre nawe ne parti serse iliyo haruma ezi ikao ze voti da madepite wandu wajonzo baba isiwa izo rangulio ho pouvoir kujaparo rana na defeti hai hauma bekaze ngo naba uzinu rabu e que serse rangwa katolo pouvoir bare waze voti zaro wa wanu pia la mwazi e mwa daula chonda direct e ma gouverneur wa chonda direct e ma député wa chonda direct aboro ti revoti parce que wa komoro ngo kukubaliwa ngabu ambao kahaa zivotiga zile mao zivotiga zishangiriwa ne daula ne jeshi la daula yaboro ti revoti mane pouvoir ngawe niyo shaika wanu wa mawaziri wanzondi wa kensi kwezi wakena mishahara mahamiraro umahowane utowe use gouvernement mahabili riprepare voti za maraisi ijokwenda nzwani garjo foboni hunu garjo foboni hunu kaje namna inu garjo foboni hunu sababu ukweli ngebidiu haini wizara johuni kiwao mrujone mwa waziri yao yaonese programu yahe ajo ifanya panda simwa Saidina Rais kajafanya umtowe ngianzo bado kadeba Monsieur le Président Fakhamat Rais Colonel Azali Athmani ngianzo bado kadeba hema waziri wanu mjukwa nome haukae keve rajinei ibiri hamade zabira yabobahi yabobasi renzatu kiyama
ike daula nzone waiheze banu mishimiwa sawa neze daula zabira yo kwalu inna lillahi abenga mwanzo yune proposition hangu mimi ibidi haini wizara kujoko kuheza banu mtukufu wakedeba yaonise programu ya hahe joko tsangwa nizo wewe wafikiri bao umonese panda 6 mois kaje realize yewa homwenje kaja toze tabu za homwenje haya haba mafu amtowe mtowe ewa hele dima ekakabati tumo la ukale wenu rikena tumo la dima la atu mtowe haini wizarabu badoka dele la 6 mois ikawa Komori kwa janjaru mazi action sayyidina rais yabo wamsachaja yabo yensi ngendo yanji haruma crise yabo yensi yurudi kensi haruma crise yabo yensi ngendao ya Paris zisiwa zichokorenga yezi gwacho duga nabo basi rikaza kifu mauduga rjo jihunda ranihe emanyu na yeshi sheisi wa shamaore bawari sove na yeshi mgugu jorehemu mdadatu zaina mbere yakaurenga sheisi wa shamaore na Hussein Mbamana no wikao wakaudailia sheisi wa shamaore shibakishene omnyonone hem Faransa ngari ombao Mwenyezi Mungu kio bahanu waliogo haruma rahma bawasore amre mo flash nzima ndoheba flash nzima mfumbili jao ngabo vote Faransa ikao ndo rahea president son excellence Emmanuel Macron Marconi tosana salam Ngwanzo est majorité à l'Assemblée. Il parti gauche. Ngwanzo est majorité à l'Assemblée. Ngabo est ma républicain. Marine Le Pen nge safil awal actuellement. Gabo banvia wa Komori wenje ukanga mjouka ngasi na uranya wa Kifaransa. Wenje Gwa prewa voti Marine Le Pen no e gouvernement joko heya ije izingare gouvernement ya fahamata rais colonel Azali Asma. Na bonga ubanvia wa Komori tena waonisa ukangabo danger ka Marine Le Pen. Ngenyao ngabo banvia wa Komori walona uranya wa Kifaransa waba ukanariheze gauche hauka haini wizara premier ministre wa Komori nyorikanga nyarumwe yezi mjoko heya bana na amini ukaya intiezi ya mtezo joko heya ika warudi vahea daula nyinroaji kao ya president liyo Faransa kati na majorité à l'Assemblée ya voze yezi joko kahunu zihisangi jo gazjo ukaharuma tabu nziro nanga wa Komori wa lotiare haukawa ngwaduzu hao ngwa unao entie helika do ilio irenwa daka divisé en 2 divisé en 3 abanga wa Komori wa jonsho maore walona uranya wa Komori walona uranya wa Faransa samahani gabo wa Komori wa nshi ularenyo walona uranya wa Faransa gabo wa nshi Faransa ikao e diaspora kamil odo zingara ya hifadhi ya hensin harumabundo mnyenshi uhayati ndawo shadau la kature ponde abadan mbabititi wanjia haruma magunjie makatianu wanzao waonese ukaya lazima bake daula ijo kansi Komori ijo uroa wa demokrasi ijo utowa zenzaya ijo utowa wa mwenje ijo utowa la pitali bakaye ijo utowa zebeiza ughani mkomorianshi Sasilo kari unomewa bo waziri ukenale garlahu litikena numero bahudo zungulia wabas walad amada mwanashi wangu na yenshi sheisi wa shamaore na shiesi haini ndongo bo Mwenyezi Mungu uzibe hao la Réunion haini ndongo uzibe hao Martinique harmaze ze Outre-mer ene mayonete ende maore rang bi idhnillah
manama Muhammad Isa tosana sala kozi johu jazi johu kasirini kozi johu tataya sojo kavahir ze microza Tropique FM ngazi pepe yao unu l'hôtel Wambay sinima ya Alliance Franco-Comorienne ya Madame Fatou asihazi au husi shwari au hadile la dhumuri mikenize haki za kibinadamu leo tarehe monsi ya juin ikao daula ngeanzo isheye ngari abiniu zinurambao ukaya ziwa na wakomori ngari tsangao se fikra za hatu abagana mashere nyondo mlo harume daula mjoko nji harume daula mlio karibu na mhuwahe daula ke Komori irambu wa zinchi bandi anganye bangu menasi zinchi kasufanyishiha baadhi ya Wakomoro walobonze na walonu ndani ngwaona usiu ngwaona usiu kiasi na baadhi ambao de halinu singe ndaondo singe pepe yao sisi shukuru la hospitali El Maruf bwana Saidna Rais ikanga romba Mwenyezi Mungu itimu injilwa kwa kima medecin mkomora bale rajana jawe alibe angaliwa mametse ojo ureponde shati medecin ojo jabaki El Maruf yafanye 2 heures de temps ramdien zahe na balanga na kliniki anzoenda ilibise mru 10000 hau 30 euros wungu zinronda na ordonnance yazizitsan ya wanadamu wafao ya indépendance ya hatu ndio raifete le 6 juillet mahamongo mine na shenda 0 est égal à 0 zedalilu wa Komori ngwaona zedalilu les universités madana echende zaba uka université walo wana walio yabo wanisao medicine walo wana wa ma-ingénieur wasomisi wao ni makadre wala vimu wadodi wa haini wakati waparengwa mapesa baka ufanywa investiture za ani milliards de milliards kweli leda hololi renswa université watukufu wa waranti wa wanu wa hebweju wa kenti maudu mjo na le sisijie malis jo rengo abu bada na wa université ndio daka remabia ni banuka yezi ya colonel Azali Athman yede mndu ya jana université inu shay makatianu imenye hauka indezi ya to stake université na wede mwinyi hui renouveler pour la deuxième fois yezi ya sambi ngare amini uzinurambao ka yezi ya sambi na ikililu baadhi ya kale jeshi lidiba wako uliba de university kweli wapua zebei za humjanziho zikazi hukumenaya wafanya zinane shezi hukumenazi la zikaufanya swara fanje barwale da hobo zakaya ezinane zinu banda mpua sheipandesha nyama makaudoshi jusa shekatiwa haruma universite ya kaulibe mafundi shihisa abange ngabo baadhi ya Wakomori wenji na maprofeseur wao ni sauka ngebidiu bengo arjo ufanya inscription ya 5000 francs ze droit nazike 5000 francs sha ekume yo urengwa ihansiwa haruma ilikodi ifanya jau ekume ijoja ya tsanganyihene daula embabe wakoitia walibi efundi abo hodiho wede mro atene university inu marabidi ngebidiu ireje haupesi mtukufu unique esora ngasina mahmfuka université yoketi na president haukaya haini mnugwanza ke leadership haini mrikao buoneso kamimi dena foti colonel Azali Athman leish hada loti jumba la ufanya concurrence riwone president ya kayabo a docteur eheli zingareli koli banda kana aminifu Burhan hatolo hodo nduru tsahauba nsiju banu sasilo kani mro emili mro mimi mimro serse abanga biduni ke president wa university ile shahada yaba
sajaja na uvulie bonti eziyonge jo uhisa twarhan wa karhan eziyonge jo uhisa ekati maudu do shao 2100 2040 shange jo uhisa le jeshi la Komoro na muamini kenga bwana zijana hao walona galo za merite yazinga tufanyisha ili alazimu ngamjo utolo hazini maofisi yao kama badili haizi yao na mfanya ndongo mjo kanti hainyezi jo jawe irumishe na nyaye sawa no Komoro wato amini kenga bo makan zoki zao okaindi labda bo mseto ngari mlindao ni nyondi kao mdugu mhu wa he daula wa he hambu ya hatu zena tija mdoko zihundwa ari kanti ngari zilindao she gouvernement hangu ya hewele jera la hambu yo sati heza samba kamna hunda mbahindu yo ila washaka yo ntu babata ze direction ngaz jo baki hulanda hulawi ho kinyume ngaz jo henjeziwa yo ntu babata kamna ujana mbahindu so tipos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wakati wa saya wa ila lika.